Kanisa mna furaha? Ndio. Vous êtes contents? Watakaobatizwa ni hawa mnaoona hapa. Donc ceux qui vont se faire baptiser sont ceux-là. Turabona umuntu wa mbere tugiye kubatiza. Mtu wa kwanza ni uyu mushinga naye yitwa Ferdinand. Donc ni huyu ambaye anaitwa Ferdinand. Haleluya. Haleluya. Wa pili ni Irsile, ni dada Irsile. Wa tatu ni Pamela, dada Pamela. Wa nne ni Kristela, ni dada Kristela. Uyu munsi leo agiye kugera ikirenge cha Yesu Kristo. Leo wanaenda kuweka nyayo za Yesu Kristo. Uko Yesu Kristo yabatijwe, vile vile Yesu Kristo alivyobatizwa, niko nao agiye kulikora, na hawa ndivyo wataenda kufanya. Barigishijwe, donc wamefundishwa, kandi barabonana n'abakozi b'Imana, na wameonana na watumishi wa Mungu. Tugomba kugisha hivyo mwahora mubabonako, vile ambavyo mlikuwa mnaona kwao, hivyo mwahora mumvako, vile ambavyo mlikuwa mnasikia kwao. Uyu munsi bavyiyambuye, leo wameshatupa kule, ntibakiri babandi, yani hawangali wale wa zamani. uyu munsi ni vyaremye bisha, leo ni viumbe vipya. Haleluya. Haleluya. Hawa rero hawa bagiye gushingira Yesu intaha, yani wanaenda kushuhudia Yesu Kristo. Haleluya. Wanaenda kumshuhudia Yesu, bagiye kushingira naye Yesu, yani kama zao ziibuke, kandi ingabire zabo zikure, kama mlivyosikia ndani ya neno la Mungu, uko mumvise mu ijambo ry'Imana. Roho Mtakatifu atakuja juu yao. Yes, mwebu yeye araza kuri bo, Na tena kandi na Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo yatakaa ndani yao, nawe azoba muri bo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu wetu apewe sifa. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Kanisa letu tunamshukuru Mungu, kandi ishengero twese turashima Imana jinsi ambavyo ukuntu umepokea watu hao, ukuntu twakiriye abo bantu, yani wakakubali kumpokea Yesu Kristo, bakemera kwakira Yesu Kristo, kutubu dhambi zao, nukwihana ibyaha byabo, wakakubali kumtumikia Yesu, kandi bakaba bemeye gukorera Yesu Kristo. Pigie Mungu makofi kabisa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nimuombe Shemashi Jose asimame, dusabe mudiakoni kazi Jose ahaguruke, afike hapa mbele, ashike hali mbele, amshukuru Mungu kwa watu hao, asenge ashime Imana kubw'aba bantu, jinsi ambavyo Mungu amefanya kazi, kukuntu Imana yakoze igikorwa. Karibuni sana mama. Karibu. Uwiteka Imana igira neza, Imana ikomeye, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Imana isezeranya igasoza. Mwami Imana turagushimye, Mwami Imana kubw'imirimo ikomeye wakoze. Uri Imana igikora imirimo ikagaragara, Mwami. Uri Imana yaremye ijuru n'isi, uri Imana yahanitse ikirere ikadendeza inyanja. Turagushimye Mwami Imana, turagushimye Mwami, uyu munsi turagushimye. Turongera turagushimye Mwami, aho uri ku ntebe yo mu ijuru, Mwami n'ubyumve ko tugushimye. Uwiteka Imana turagushimye Mwami Imana kubw'aba bana bemeye Mwami wanjye kugira neza, kugira ikirenge mu
bagera ikirenge mu cyawe ndakwinginze kugira ngo imbaraga zawe zibabonekeho reka mwami Imana ugira neza abandi bana bungaro rwabo niba babona mwami Imana bajye babona mwami Imana hari impinduka babonyemo reka mwami Imana babasorome n'imbuto nziza reka mwami Imana ingeso zabo n'imico yabo mwami Imana bizahindura benshi mu bana b'urungano rwabo ayo Uwiteka Imana ugira neza umushinga nawe turagije mwami Imana ugira neza reka mwami Imana mu muryango we hose mu nshuti ze zose reka mwami Imana bose bazamenye mwami Yesu ubereze ikirenge mu cyawe reka mwami Imana ibyo bamubonaga cyangwa ibyo bari bamuziho byose bihambe uyu munsi haleluya maze mwami Yesu bose mwami Imana bazajya bavuga ngo yewe reka wa muntu yashingiye nawe Yesu Kristo maze mwami Imana bizabatera no kukuzaho reka mwami Imana ngo niba tutavuga ngo ariko mwami imico yacu yonyine ivuga ubutumwa ndakwinginze rero Kristo Yesu kugira ngo mwami nyuma y'iki gikorwa kigiye gukoreka ahantu reka mwami Imana imico yabo n'ingeso zabo bazagaragaza bizazane benshi kuri wowe turagushimye no turaguhimbaje kubw'imirimo ikomeye ukomeje kudukorera turagushimye turakunezererewe kubw'ibitangaza uko ukomeje kudukorera ari Uwiteka Imana ibyagaragara ko bidashoboka ariko mwami Imana kuri wowe birashobotse n'uhabwa amashimwe n'icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye mu twizeye amen. Mpigie Mungu makofi na stahili. Katika dunia hii ya sasa hawataonekana mbele zake, watateketea motoni kwa yeye. Wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa. Sasa yu hai, ameyashinda mauti. Wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa. Sasa yu hai, ameyashinda mauti. Vigelegele na shangwe leo vinatakiwa mbinguni. 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 Amen. Tunaenda kuanza maragoze tunatangure. Acha tumpe mchungaji hapa aendelee na yafuatayo. Reka tume umushungaji kugira ngo abandaye n'ibikurikiye. Yesu ashimwe. Amen. Turushirizaho gushima Imana yacu mu ijuru. Tunaendelea kumshukuru Mungu ingene yarushize kubana natwe kuva mu gatondo. Yesu alivyokuwa na sisi
tanga asubuhi. Ni mu rusengero. Hata kanisani. Kandi no gushika hano. Hata kufika mahali. Rero akakanya. Kwa hiyo muda huu tugomba dukore ca gikorwa Yesu Kristo yasigira intumwa. Tunataka tufanye ile kazi aliyowaachia Mungu. Usomye lino jambo liri muri Matayo. Tunataka dusome hili neno ambalo liko katika kitabu cha Matayo. Liri muri 28 igice ca 19. Sura 28 mstari wa 19. Aha, turavye ku ndanzi y'amajambo ngo Yesu atuma abigishwa mu mahanga yose. Tunaona Yesu aliwatuma wanafunzi wake katika ulimwengu. Umurongo wa 19 haravuga ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose. Anasema muende mkawabadilishe mataifa. Muhindura amahanga yose abigishwa. Mkiwabadilisha kuwa wanafunzi wako. Mwabatiza mu izina rya Data twese katika jina la Baba na Mwana n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera na la Roho Mtakatifu. Uyu munsi tugiye gukora kino gikorwa Yesu Kristo yasigiye intumwa. Leo tunaenda kufanya hii kazi ambayo Yesu Kristo aliwaachia mitume. Turabona ngo yariko abatuma mu mahanga yose. Hapa tunaona kwamba alikuwa anawatuma katika ulimwengu. Ngo nimugende muhindura amahanga yose. Ili waende wakabadilishe mataifa. Hanyuma ngo mubabatize mu izina rya Data wa twese. Pia mkawabatize katika jina la Baba. N'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. N'irya Mwana n'irya Roho Mtakatifu. Hanyuma yongeye kuvuga ngo baada ya hapa kasema mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose. Mwafundishe kuyatii yale niliyowafundisha. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Amen. Niko pamoja na nyinyi mpaka mwisho wa dahari. Nivyo kuri tugiye kubabatiza. Ni kweli tunakuwa kuwabatiza. Ariko bazorushizo kwigishwa ijambo ry'Imana. Lakini wataendelea kufundishwa neno la Mungu. Kugira ngo babe abagabo bashitse mu kwizera. Ili wawe wanaume ambao wamefika katika imani. Hanyuma baze bashike aho nabo bazokwigisha abandi. Ili wafike kwenye ngazi ambayo watafundisha wengine. Hivyo rero turashimira Imana yacu mu ijuru. Ko bemeye ijambo ry'Umwami. Wazee wamekubali neno la Mungu. Kandi bakakira Yesu Kristo n'Umwami n'Umukiza mu bugingo bwabo. Tena wakampokea Yesu Kristo awe kiongozi ndani ya maisha yao. No kwihana ibyaha byabo. Pia wakatubu dhambi zao. Uyu munsi bakaba bagiye kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Leo wakaenda kufuata nyayo zao katika nyayo za Bwana Yesu. Turavuga ngo izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ni hafi cyubahiro. Nasema jina la Bwana ni jina. Amen. Kristo Mana nyine cyubahiro turasabye ububasha n'ubushobozi ngo buganze aha hantu mu izina rya Yesu Kristo. Ahantu nyine cyubahiro twasabye ngo ububasha n'ubushobozi buganze humano aha hantu mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo aho ubwoko bwawe Mana nyine cyubahiro Yesu Kristo Mana nyine cyubahiro Yesu ugiye kwinega ahantu kugira ngo Yesu Kristo bagere ikirenge mu cyawe. Twasabye ububasha n'ubushobozi buganze mu izina rya Yesu Kristo. Nawe rero wiyerekana ko kuri Imana twanse bitagira ikimazi bifatwe mbiri. Ububasha n'ubushobozi n'ubuganze mwuno mwanya Yesu Kristo wiheshe cyubahiro. Urakoze kubikoze bisigaye nako tugusatwize kuzina wegera. Amen. Ngiye rero kuruka mu mazi hanyuma murarushiza kuririmba. Naenda kushuka ndani ya maji. Ushitse mu mazi ndaza kumanika ukuboko ndaza gusenga Imana. Nikifika majini nitapandisha mkono halafu niombe Mungu. Hanyuma mudiakoni mwalimu Dieudonné hano arazarasoma umwe arazaragenda mu mazi. Halafu diakoni mwalimu hapa atakuwa anasoma mmoja mmoja akiteremka ndani ya maji. Murushize gushishikara kuririmba. Na nyinyi muendelee. Ngiye kubatiza ndaza kumanika ukuboko muca muhagarika kuririmba hanyuma njengo ligihuba cyo kubatiza. Wakati anaenda kubatiza anapandisha mkono wake na nyinyi mtakatiza kidogo nyinyi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tumsifu Bwana. Amen. Hallelujah.
sawa. Oui, après j'ai demandé après. Namusifu Mungu. Alléluia, namusifu Mungu. Amen, amen. Elle m'a donné tout très bien. Alléluia, namusifu. Amen, amen. Namusifu Mungu. Alléluia, namusifu Mungu. Amen, amen. Comment ça sent David? Alléluia, c'est ma photo. C'est ma photo. C'est ma photo. Alléluia, la songi okolo. Amen, amen. J'ai mangé du Alléluia, la songi okolo. Elle est pareille quand elle est verte. La songi okolo. Alléluia, la songi okolo. Amen, amen. On est mangé. Songi okolo. Alléluia, la songi okolo. Amen, amen. Alléluia, la songi okolo. La songi okolo. Alléluia, la songi okolo. Amen, amen. Quand ça finit, non, je peux. Nakusifu Mungu. Alléluia, nakusifu Mungu. Amen, amen. Nashukuru Mungu. Alléluia, nashukuru. Amen, amen. Nashukuru Mungu. Alléluia, nashukuru Mungu. Amen, amen. Naenda kuomba katika jina la Yesu Kristo. Uhoraho Mana yacu nyene urukundo udahindirwa ku masezerano, turagushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe udukunda, ingene wama utugirira neza uko bukeye uko bwije. None hera Mana tugiye gukora ca gikorwa wasigira intumwa, aho wabwira ngo nimugende mu mahanga yose muhindure ubwoko bwanje, mubabatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. None rero aka kanya n'uno munota ndi hano muri aya mazi uwera witeka, ndakwinginga ngo uhumanure aya mazi, aho abana bawe bagiye kugira ikirenge mu cawe, Mana bahambanwe nawe kandi bazukanwe nawe, babe basha mu bugingo bwawe. Urakoze Kristo kuza kwiyerekana, kandi urakoze kugiye guhezagira kino gikorwa, ni muri rya zina ryawe Kristo dusenze twizeye, amen. Kwa hiyo tunamwomba Pamela
kugira neza Samuel igiye neza n'umujyakoni kazi umwe aza kwegera hajya kugira ngo navayo amufasha kudoda Mukiwa munaimba. Haleluya. Amen. Kubwo kwizera no kwihana ibyaha kwa Igiraneza Pamela ndamubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Amen. Kubwo kwizera no kwihana ibyaha Irakoze Irisire ndamubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Kubwo kwizera no kwihana ibyaha kwa Kaze Kristera ndamubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Amen. Muendelee mkiwa mnaimba. Amen. Amen. Kubwo kwizera no kwihana ibyaha kwa Nkurunziza Fredina ndamubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Amen.
nk'uko batumye intumwa mwami ngo zigende zibakize ubwoko bwabo mwami Imana mu izina rya data n'irya mpwemu yera niwakire amashimwe n'impundu urabikwiriye ibisigaye mucunguzi uzuzigame aba bantu bageze ikirenge mu cawe kugira ngo baze bagire ivyamwa vyiza turagushimiye rero muri byose uwera witeka hanyuma amashimwe n'impundu n'aba yawe bitazoshira amen.